Ghana mampani Adom Akuffo-Addo appow Supreme Court Judge Justice Gertrude Torkonoo say wonye Chief Justice. Adom TV Kasee etwaso. Ghana mampani na Adom Akuffo-Addo abo Gertrude Araba Esaba Torkonoo ya wono temuafo ewo Supreme Court edin se wono enebeye temuafo panyini ewo my Ghana denso ba wabo ni din no agye semrahwebedwafo agitum semrahwebedwafo agitum a Justice Torkonoo eba besi Justice Kasee ni yebo a anemu ya sese wo kɔ na homigye mu ewo kotonim abosom de atoso aduonu nan afei mu wadi mfie aduoso nti wo kɔ ahomigye mu asese won Court of Appeal and Supreme Court ebim Justice Torkonoo ene beye oba wotoso miensa ewo omeye temuafo abakosemu otietia Justice Gertrude Torkonoo and Justice Akuffo-Addo anemu ifrafim pinini dunsumu nso ono ene beye enipa otoso miensa mampanyi na Adom Akuffo-Addo abonidin amana beye otemuafo ewo omeye emu. Na wasansem we mo no mayenkwa homa no so na private legal practitioner ya Ora John Abote yene ni enkomo na yenhwe maame a yaboni din kansa wia wote yenka yemwakwa aba ede Adom TV Premtobre Kasee so edi so meniaba yeda se papa me ye sure say din no na do so pa wote say yabo Justice Gertrude Torkonoo din no say na netie. Oh yo, meda se na meda wetefo nyine anya hwefo nyina nso ati. Na me say yabo ye maame Torkonoo di no anya me nwanwa because me maame no ene na juma pa o di amaye wo Ghana memo. Na wohwe mu nso a Chief Justice di bia no mema na do so pam so na beka ho aye no ne miensa. Enti wohwe ehonom no sa na wohwe a empanifo ewo kwan no so se wo mema mma no so edi akotene ewo de bia bia ti se yemu ema no aka ho na eso na wohwe yabakosem a dodo no a ye mema enti no am se ye papa kufu abresu na ode oba edi kan ba ye na oba samba na oba samba bio nti eye ma ema no ema no kwa de se bebre na etwato eba because yeni ayeye adwuma wo judicial service ni ade no mrepi no ya na yegide wo emanu mu kese sem ye nipa mema no kra enti wo hwe kwan se nyame ya adom na mrahwebedwafo wo mo agi ne tumu ade na wo hwe ni mu pa se wo shase adi hu dwuma ebeboa atentene ne adwuma wo man Ghana mu yo I say say the o aye ana edi Chief Justice wa adwuma asese wo ye no dosun esun na sisi a Ghana ha ye we lawyers abebre na court na ye won so extra Chief Justice or sisi a wa ye adwuma bebre wa bie the court bebre be 100 aka ho enti ba wo be ye hwe no say adwuma na Chief Justice ye papa enim Justice enim e ye no obetwa so na wadie the court in the place say be ya atini na na say pepe yon ebekọ enim enti no one ye he say oba be the court be na court no so bi wo ho a enyuma bi wo ho a enkoye wo ye judicial systems no the court be the circuit court omo jurisdiction no enye clearly defined and am say be can say yenye yeni circuit court wa he betumi dia some up to via circuit court na wo circular ni area no betumi dia some up to achimota until no sa jurisdictional and territorial jurisdiction no of the circuit court no so oba ya hear no say obeto na mo na wa define clearly amaye now what to me I recruit more judicial staff service staff now mumra na court adwuma no enkoso wano na eno so beka kosi se ya na cases ni bi won so eche wo ye ni adjoin sa wo hra e bi a courts no esusuani nti ka ho ana no so wo be pese nyame ya dom ne nya gye ne tumu e ho so won hwe ho cases I change na do na gina say ya court no sa court sir. For example, Adenta High Court, court A, court B. Court A no
Many aba. Court na ye ma to the extent say in a year no court 2 times per. Court January February, call by December and say November. And in the whole year no court 2 times. Case not also call by bit say we neighbor. I be your kaswan so still. Swedro still into ye court ne bebre say the say court space da wa. Oko na obetimi court na. Otna che obetimi court. And the instance say e be court month and 2 months and 5 months and 6 months. Ebeko weekly and after the adebia be ma teni na akọ fast I content them so the be ya yenko asamba konko dey 10 years 15 years 5 years na this year ebinomo edi no nti ye share ni medjuma nti na me boy no first no adjuma ye hwe kwan so ba be ye say course ahodo no obe die more so the be ya ta ye system ya eche bebre no asobeti na wotumi ya recruit ahema ya recruit judicial service staff na almost na court na ye bie no omo embetre mbojuma na yentumi emfa attention na say judicial justice emfa mbrega na ko yeda say papa council yeda say nti ora John Abuti ya woye private legal practitioner na to say ni di nkomo fa chief justice for ya power no Gertrude Torkonoo say parliament general to mudia ye no di eho enkomo no Premtobre